87.6 Ghetto FM. Nteo kodia Rais William Ruto enembiego gweketha. I started the process of forming a new broad-based cabinet. Baada bate kumenya vere ni bao nominated First batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly. Kuma kaunti ya Meru wa dhurao na ministry deko Eric Murithi Muga, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation. Adhara Kanithi Professor Kithure Kindiki, Ministry of Interior and National Administration. Tiga Murithi ne bari kubange babero dhurete Dr. Deborah Mulongo, Julius Migosi, Dr. Andrew Karanja, and Dr. Margaret Ndungu. Bade ochoke tiabo tiga Kindiki ne bari kubange Alice Wahome, Aden Duale, Soipan Tuya, Davis Chircher, and Rebecca Miano. Aya, njuki utarombaga mono Rais achokia Kindiki. Sindio? Nara muchokirie na ndio diugate Nimenda kuosha kanyaga kaguchokia nkatho cia mwanya sana zaidi kuri rais wetu. Thank you. Ugo uri muchokeria nkatho ni untu bwai. Untu akuona wira uria CS Professor Kithure Kindiki arutite na munengera kanyaga kairi. Inkatho iriku ingi uguchokia. Tuguchokeria ngai nkatho na njira ya mwanya na thank you antu mara monde maralombete zaidi thini wa Tharaka-Nithi na Kenya. Kindiki wori mwira ata Ngenda kumwira ukona kienji gigutweberera turute wira umwe wa Kenya wa Kenya. Na kuruta wira umwe wa Kenya wa Kenya utikariganirwo na Tharaka-Nithi rai umete ana part of Kenya. Antu batharaka bwe buriuga ata tukwenda ruta mono nuntu umuntu mwitikwa nimbiera tumaugo u aye na arakatho nauga kathi na mwana wetu tukithikiria kuma turorogia ye mukaina tatwaura tiogwe uri boba kuga acoketie Kindiki na kimenyano ari bayutie kimenyano kiria au na tuthinjire twa nkoroni itukuga ibwega na ibwega na ibwega na ya tumuthinjire antu ba marabwe buriuga ata ninkuga Rais antu bau athura batega tababarariku babarariku ni kunya baratunyagiria bukera Rais ata wene untu bwa kuthura Kindiki twibakenu muno gutibonge twingi ombira kuga tia kumucokeria nkatho mudingire ni karuke mikara bukwendaga kumudingira. Asanteni sana. Ghetto FM. Aya, Gavana Kawira Mwangaza nago imbiego gweketha. Twina impeachment ya inya ndene ya Meru na Kagita gatibu kinya miaka 2. Tubatarithie chionthe. Impeachment ya mbere irarungi kwa ne court. Tia igire tureta Senate. Tia ithatu kinyayo bureta Senate. Na ndiko ina impeachment ya inya na period ite kujura miaka 2 no ntu miaka 2 tukathiria August. MCA ureo miretete mbunge ya kaunti ya Meru na ambe atwire dietwa. Ibwega urindita wa Zipora Kinya kana ZK. Uretete impeachment ya Gavana Niki nontu Meru County titite bwega kabuko endate toriuga ngavana neberwe tucwendere bo mweru na tutikuri na kauma katibe riuga kevera munini wa watonye na umite Gembe South. Thank you. Karibu kuma una DMK twire antu kiragi gakarikira motion yu Jumatatu kire wondi chonda cha Meru 45 kukatha kugithagua public participation. Aya thira Igo prepare report ya public participation on Tuesday na ya thiro prepare wa governor served nayo kenda bweja kuthithia sitting ya kumwaka anya kagwitetera Alhamisi tukatha twena sitting governor eja ari weka neja thururo ya sibawe eja itetere mbere ya assembly kuma ure motion emu after motion emu bari we voting 46 MCAs no mwanga ba approve kenda na ndio mbagweta through yadega gwita through ekwire au yeja gwita through twena 2 days cha kutha to kinya whatever will have happened in the Senate. That is by Friday oro MCA Ken Mangago riugata. It is a disappointment kwetha Meru kairite gukinya stage kaire kwethero igu impeach governor goko irigirite mbikuma kire assembly enu ndirigirite twethero focus ya assembly irikira appropriation bill kenda ngugi cia Meru na Meru bamba gwiterwa ngugi kiambingaro nyigwe ne ate okuga uni impeachment yeje na motion juu uni go oppose 100%. MCA baraba ko me support bariuga
uge gakuruka Senate. That cannot happen. Nandikia kireo kabo gwite bagashumbura ngabana nikenda atombe gwitira antu ngugi. Kawira tukathithia county iji yetu atia. Bara mwathani akaringithia itutonya marombene. Atonya Kirijo. Turombe nuntu kwina kirundu kikwagagia miru. Na kirundu kigiti kwenda maromba ya kawaida. Kirienda antu basiate kuria na barombe. Antu banyambene buburi ona atia. Tunui batu ingoi kurito miru. Te maendeleo tuona tutura kuona MCS bakirwa na governor. Uge nikimo kia maendeleo jarabu beraga ibu kwenda ndeu. Tubaira itu kwenda barabara. Mume atura ukinyanga mu nonto ma MCA batakwenda kuritana ngwe na governor. Na buriuga bwabera na ara bagatumira mbeca cia county baigwe niki. Batu itu taxpayers. Itu tukuruta mbeca hii. Ndiu ni untu MCA bagukarateka bare mano na governor ne ate bukuona. Kithaba kure manore county nindi sovo rimwe. Tuzo viongozi babakarita ngwe baiteta ciantu. Niki bukwenda bakaruruka ite miaka yao etithiri. Tubaira itu kwenda barabara. Alafu ke otora lokoro impeachment. Katu atora impeachment ine miaka bebute. Ghetto FM. Aya, sapota Raila na abwe niki bukungentera muntu enu. Baba msaliti wa Kenya. Nimbie gutuma bugo. Hatutaki dialogue. Buka mwira atana ndi bwawe kwenda gutethaniria na Ruto bamithithia. Baba tulia, usiongee, wacha kuongea na Ruto. Unaongea na nini? Raila oriuga ataba mantu jau. Nataka watu waelewe pale hii mambo ya dialogue ilitoka wapi. Era antu buratirimanire bure atongeria ba ODM bwathithia ata. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya bao ya watu, si dialogue na bwana Ruto, ili kwa ni people's dialogue. Udirwa wambiragia safari na antu baikitie kanani bwega. Bwinjirene ukaria na thirikari ukabagata na kubaikia thirikari-ine. Kwenda. Tutiu kwenda ugati studio turi. Toka. Tumetwite na. Kwenda kule unataka kwenda. Iga antu bara baku batuite Kenya. No wiba kwenda gutwita kama murume imekethano tukuthithia. Bugatu ingata na aja igwa antu ba media. Tuwita menya bwija gutumithira aja. Ghetto FM.